Durang didiang ngene ngene tetening dia kunti anake buka itewo jeneng ada
lakar ngerasaya liampai depan dewa ini diakuti ya apa mangun ayu kantor kerja jaga akhirnya masih kata kami dakak ideone sida kerja rahaja aja kumpin ideone hingga ngemalukan kerakayuan itu wasang kaning putra ni dewone iyo ipimo sino kata kaning iya juno poatnya ni jenin sati sakti teguh tanpa ingan tanpa tandingan pinaka pengabih bumin ideone ya bapa jani ngecen jalan ane jani bapo ngicama ngaku adane pinake pojalan anake bukoi dewo doh kumanti ane patut tuh dewo desa eka cakra desa itu cakra itu oh ane patut ungsin ni dewo habis jen patut itu subane dewa aja mau kejang tuh aduh di desa itu cakra itu didui dewa nyidang angkan di dewa ni aja mau kejang abang pusing kanti ketamuan banyak isatus porawo lawan